Minimake utasivakashela lemake emlungu and kuyahlupha kanjani ngathi wena ukuthi udododile naye kanjani because mina lo make lo gogo uyeta guys bambala lamavili latawo uyabona uma atofika nemakwayikwayi akhe nemahili akhe la makwayikwayi nawathi lawa uhamba so ethi here yebo lo gogo usinawuvula utameleni wena uthi na uvula ifridge uvuka uthi it's okay right one uyabala uphinde the following day uyivule uyeda to check uma eminyango hey yabona into ngimbekele yona ayikayithemba ngisho ukuthi mina yini ngitomendela likhofi ekseni mangifika anginamona babishi coffee leshisako lelihle lamabhemu okay so ngithatha i-Epsom salt guys lethi just kumnika umsebenzi nje ukuthi ahlale toilet the whole day because yabona isikhathi into lenganazo vele isikhathi netali kwathi letingasathathi kahle ngidila nato Epsom salt uyifaka so udryisa le spoon ukhe kancane umfake athi naxoza kulinathi akubonge mayili mnazi coffee lakho it's okay so kalathi khasi ngabo 11 usinali leli plane uyojabula ini ngalo wamzuzu li-toilet limele guys yathi sinaphisi uyeta phela njalo so ngiyanicazela ivele make na wento gcina ugulisa umuntu nakho absence so the muntu tosheka for 5 hey wena the muntu tosheka for yabona angasiyekela wona mngani angasinaki ukuthi sendansini angasiyophuma kuye like for free ngasimendele lutho futhi yabona guys sinama plan siyaplan set for next week ready to and futhi guys ngikhumbule lokunye njengoba lo gogo etha this month ibirthday yami qala mina kude mngani wami siyalanzelana kude lo mlungu yabo yebo so then bengicela nje ukuthi nishayele kwama e-wallet nyana yabo e-wallet nama cake nende sakusenda nje nama cake sifuna njani ama cake yeah siyabonga guys inyanga yethu le 3 people the month of June, one house the month of June toshuba la endlini tawubona kusami